गान्तोक काराकाबाट भुटान र डोर्सको विभिन्न मन्दिरबाट दाजु साथसाथै हाम्रो प्रिय दाजु समाजले पनि तपाईँलाई सबैलाई जयमसी भन्नुभएको छ। So from all around, from Kalimpong, Bhutan, and Sikkim, also Brother Sama has shared Jemisi to all. मेरो नाम पिटर प्रधान हो। My name is Peter Pradhan, हामी मसँग हाम्रो भाइ तिमोथी युपानी पनि आउनुभएको छ। and with me, Brother Nirpani also came with me. फेरि पनि हामी दुईजनाबाट तपाईँलाई जयमसी। From both of us, Jemisi to you all. छोटो अवधि भएको कारणले गर्दा अब हामी सिधै वचनको स्वरमा जान्छौँ। Because of the time, I will go straight to the Bible. भजनको पुस्तक 34, Psalm 34। Psalm chapter 34. अनि हामी एउटा पद पढ्छौँ। We'll read one verse. 34 को 6 लाइन पढ्नेछौँ। We'll read 34:6. हामी सबै एकसाथमा पढ्नेछौँ। We'll read all together 34:6. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his trouble. प्रेम पिता परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर समय दिनुभयो। सबै अयोग्यताले भएको शिरलाई झुकाएर यस गरी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। तपाईँ महान आदरणीय हुनुहुन्छ भने म अनि हामी सबै तपाईँको करुणामा दयामा बाँचेका र सिंहको पापी भए केही पनि छैन। त्यस कारण तपाईँको दया र करुणा तपाईँको व्यक्ति हौँ। यस गरी पनि मेरो शरीर प्राण र आत्मालाई खुसी सुखको खुसीको मिलाएर हाम्रो भाइलाई पनि तपाईँको चरणमा अनुवाद गर्नको लागि साथ दिनुहोस्। प्रार्थनालाई धन्यवाद नामका सुनिरहेको Amen. र हामी प्रार्थना हामी सबैले गर्छौँ। So we all pray, हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुले सुन्नुहुन्छ। and we pray, and our Lord will hear यो us. हाम्रो विश्वासको कुरा हो। And this is our word of faith. र प्रार्थनामा धेरै बाधाहरू पनि हुन्छन्। But in prayer, there is a lot of troubles. प्रभुको वचनले भन्छ जब हामी पाप राखेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभुले सुन्नुहुन्न। So when we have this in us and we pray, the Lord will never hear us. अनि धेरै यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराले गर्दा हामी प्रार्थना गरेको कुरालाई प्रभुले सुन्नुहुन्न। And there are so many things that are there that if we pray with that things, our Lord will never hear us. एकजना महान प्रभुको दास दाउदले भन्नुहुन्छ। And our one of the David from the Bible says. यहाँ शपथमा 34 को 34 अध्यायको शपथमा भन्छन्। So in chapter 34, verse 6, it says, This poor man cried, and the Lord heard him. मान्छेले गरिब मान्छेले कराएर भन्यो परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। आफैले दाउदले सबैभन्दा पहिला राजा भएर ठुलो व्यक्ति भनेर एउटा भविष्यवक्ता राजा भए पनि उहाँले आफूलाई दिस पोर म्यान भनेको हामी सुन्छौँ। So the David was a king and also but he himself make himself very poor. दिस पोर म्यान अथवा यो गरिबले यो दुखीले जब प्रार्थना गर्यो। So this poor man, when he prayed to the Lord, अनि परमेश्वरले मैले गरेका प्रार्थनालाई सुन्नुभयो अनि सबै विपत्तिबाट छुटकारा गर्नुभयो। And the Lord heard David, and then he take him away from the troubles. यसकारणले दाउदको जिन्दगीमा उहाँले आत्मिकी परमेश्वरलाई कसरी खुसी बनाउनु पर्ने कसरी मैले गरेको प्रार्थना प्रभुले सुन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई बालककालदेखि नै प्रभुको दासले जानेको थिए। So in the spiritual life of David, he knows how to make our Lord happy. He knew from the childhood. अनि निश्चय यो कुरा हामीलाई पनि थाहा हुनु पर्यो। So surely we should also know this. प्रार्थनामा सबैभन्दा कुरा जब टुटेर नम्रताको साथमा हामी प्रार्थना गर्छौँ। So when we pray in humbleness and in brokenness, हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नुहुन्छ। and our Lord will hear our prayers. किनकि 17 पदमा हुन्छ धर्मीजनको प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नुहुन्छ। So in 17 it says, the righteous cries and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. ती दुखी नम्र दिनप्रति परमेश्वर नजिकमा लिनुहुन्छ भनिकन 34 भजन सङ्ग्रह 34 को 18 मा लेखेको छन्। So in chapter 34 verse 18 it says that those who are meek and who are humble, their prayer will be heard. प्रभुको वचन भन्छन् the Lord is near अथवा nigh unto them that are of the broken heart भनिकन लेखेको छन्। अनि यहाँ भन्छ प्रभु चाहिँ त्यो टुटेको हृदय भएको मानिसहरूको नजिकमा हुन्छ भनिकन भन्छ। यसोसले गर्दा ती गरिब अथवा फुटेको नम्र दिनको पुकारको आवाजलाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। The Lord will hear those who have a broken heart, and also if they pray to the Lord will hear them.
अनि परमेश्वर ती व्यक्तिहरूको नजिकमा पनि जान रुचाउँछन्। And that is why the Lord will admire to be closer to those type of people. ती व्यक्तिहरूलाई नै परमेश्वरले आफ्नो काममा पनि उपयोग गर्नुहुन्छ। And those are the people that Lord will use for His work. परमेश्वर हामीसँग आउन चाहिरहनु भएको छ। So the Lord wants to come to us. हाम्रो सधैँ प्रार्थना सुन्नु चाहनु पनि हुन्छ So we should hear our prayers. र हाम्रो भित्र भएका धेरै प्रकारको अहङ्कार विभिन्न प्रकारको कुराहरूले प्रभु हाम्रो छेउमा आउन सक्नुहुन्न। Because of a lot of sin in our heart that Lord would not be able to come in us. दाउदले बहुत ठुलो ठुलो अचम्मको काम गर्नुभएको थिए। David has done so many great things. हामी जब पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा पढ्छौँ So we come in the 1 Samuel chapter 17. त्यहाँ लेखेको छ जब भेडाहरूलाई जब दुश्मनले अथवा सिंहले भालुलाई आक्रमण गरेका थिए When there the lion when attacked the sheep, कोही बेला उहाँलाई पनि एटेक गर्ने थियो भालु र अथवा सिंहले दाउदलाई पनि आक्रमण गर्दै। so at the time that the lion also was attacking. जब एटेक गर्थे उनले मार्ने गर्थे। So at the time when they were attacking, David used to kill them. युद्धको समय धेरैचोटि दाउद दुश्मनको त्यो किल्लाभित्र प्रवेश गर्थे। So at the time when there was an area where there is enemies, he used to go into that अनि area. दुश्मनको त्यो ठुलो प्रखालभित्र जम्प गरेर जानुहुन्थ्यो दाउद। And there were so many rocks and hills that he used to jump and then go into that battlefield. गोलियतलाई पनि उहाँले मारेकै हो। And also he killed Goliath. तर त्यति हुँदाहुँदै भए तापनि दाउदको मनमा एउटा कुरा सधैँ नै रहन्थ्यो। But he does those great things, but also there is one thing that David has in his heart. मलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभयो। And then he knew that the Lord has used him. म आज राजा पनि बनेको छु। And also I became the king. म दाउदले भन्नुहुन्छ दोस्रो सामुएल 7 अध्यायमा म के र मेरो घराना के हो भनिकन उनले भन्छन्। So in 2 Samuel, David used to say that, who am I and my family? अनि जे पनि म गरेको छु मेरो प्रभुको सहायताद्वारा मेरो प्रभुको सहायताद्वारा भनेर मनमा चाहिँ उक्त कुरालाई कहिले पनि उहाँले नभुलेको हामी पाउँछौँ। So he never forget what the Lord has done to him and his family. उहाँको मनभित्र त्यसैले अहङ्कार नभएको व्यक्ति भनेर भन्न सक्छौँ हामी। So because of that, we can say that he never had any arrogance in his heart. भजनको पुस्तक भजन संहिता 18 अध्याय 29 पदलाई हामी पढ्छौँ। In the book of Psalm, chapter 18, verse 21, we'll read 18:29. 18:29. By there I have run to the truth, By thee I have run through. and by my God have I leaped over a wall. नेपालीमा ल्याइकन पढिदिनुहोस् त। Please somebody read in Nepali. नेपालीमा पढिदिनुहोस्। Please read in Nepali. त्यहाँदेखि किनकि तपाईँद्वारा मैले फौजमाथि हमला गरेको छु तपाईँद्वारा मैले फौजमाथि हमला गरेको छु अनि मेरा परमेश्वरद्वारा मेरो परमेश्वरद्वारा मैले पर्खाल नागेको छु। मैले पर्खाललाई नागेको छु। यहाँनिर हामी देख्छौँ बाई माई गड भनिकन दुईचोटि दोहोऱ्याएका छन्। So here it repeated, saying twice that it says that by my God, by my God. मेरो परमेश्वरको सहायताद्वारा मैले दुश्मनको छाउनीभित्रमा पसेको छु। So with the help of my Lord, I have been able to get into the place of the enemy. परमेश्वरको सहायताबाट मैले ठुलो ठुलो पर्खाललाई पनि मैले नागेको छु। And because of the help of our Lord, I have overcome great walls. तर मैले होइन And it says that this is not me, this is not me. बाई माई गड मेरो परमेश्वरको सहायताद्वारा मेरो परमेश्वरको सहायताद्वारा भनेर 2 times रिपिट गरेको हामी पाउँछौँ। And he says 2 times, he says that by my God, by my God. यसोसले गर्दा उहाँ दाउदको मन चाहिँ यस्तो थियो भने टुटेको मन एकदमै हृदयमा अङ्गार नभएको व्यक्ति भनेर हामी पाउँछौँ। So here we can see that that David has a broken heart, and then we can understand that he never had any arrogance in his heart. उनी धनी थिए, He was rich. राज खानदानको व्यक्ति बनेका थिए, He was from the king's family, शक्तिशाली पनि थिए and he was powerful as well. अनि उनको नाम पनि थियो। And his name was famous as तर well. हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ दिस पोर म्यान क्राइड भनिकन लेखेको छ। But also he said that this is me as a poor man that I cry. त्यसै कारण उहाँको प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नुहुन्थ्यो। Because of that, the Lord heard his prayer. आज हाम्रोमा पनि उक्त कुरा भए हामी पनि प्रभुले हाम्रो प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नुहुन्छ। So if we are also likewise, our Lord also hears our prayers. यस कारणले दोस्रो सामुएलको पुस्तक
So in Second book of Samuel 7 Second Samuel 7 so in book of 2 Samuel chapter 7, पत्यामा we'll read one verse. 7 उदयदेखि हामी पढेको छौँ 18 पदमा लेखेको छन् 7:18. We'll 7 read. 18 पद 2 Samuel 7:18 नेपालीमा हामी पढ्छौँ। Please read it in Nepali. तब राजा दाउद भित्र गएर राजा दाउद भित्र गएर परमप्रभुको सामु बसे परमेश्वरको सामु बसे अनि उनले भने, उनले भने हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा म को हुँ र म को हुँ र अनि मेरो घराना को हो र मेरो के हो र के हो र कि तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ? तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। र राजा दाउद परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थना गर्न धन्यवाद दिन गए। So here we can see that King David, he used to go to the house of the Lord to thanksgiving. सबैभन्दा पहिला उहाँले आफूलाई नम्र बनाएको पाउँछौँ। So first thing is he made himself humble. अन्त उनले भन्छन् हो आई एम लर्ड गड एन्ड वाट इज माई हाउस। अनि यहाँ भन्छ हो यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो र मेरो घरमा के हो, मेरो घरमा के हो भने म र मेरो घरमा के हो, म र मेरो घरमा के हो अन्त भने म र मेरो परिवार के हो, and also he said that who am I and my family, म र मेरो मण्डली के हो र। and he said that who am I and my church, हामी तपाईँको दयामा अनुग्रहमा बाँचेका मानिसहरू मात्र हौ। and he said that and also that we are only here because of the mercy of our Lord. तपाईँको दया र करुणा पाएको छौँ। यसकारणले गर्दा हाम्रो 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 परमेश्वर मलाई मेरो परिवारलाई र हाम्रो मण्डलीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। And because of all the mercies and the blessing from our Lord, because of that we have lots of blessings in us. अनि हरेक क्षेत्रमा नम्र भएर प्रार्थना गरिरहेको हामी पाउँछौँ। So here we can see that David used to pray in humbleness. यसोसले गर्दा हम्बलनेस नम्रता प्रार्थना नम्रसाहित प्रार्थना गर्दाखेरि यी व्यक्तिको प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। So if we pray, or if there's anybody who prays in humbleness, our Lord will hear their prayers. अनि हामी दोस्रो कुरा चाहिँ हो विश्वास। And the second thing is belief. जब हामी प्रार्थना गर्छौँ And when we pray, अन्त प्रभुको वचनको चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। and the word of the Lord says that we need to अनि believe, विश्वास गरेर and after we believe, भन्नुपर्छ हामीले पाइसकेको छौँ भनेर। and then we say that we have received. हाम्रो मण्डलीको सुरुवात नै भाइजी भक्सिङद्वारा विश्वासद्वारा गरेको मण्डली हो। And our fellowship is also started which is started from the faith. हाम्रो मण्डली नै विश्वासमा आधारित छन्। And our fellowship is upon faith and हाम्रो belief. बुजुर्ग प्रभुको ब्रदर भक्सिङको यो एकदम अति उत्तम नमुना हामीसँग छ। So because of our brother boxings, he has left us a very good examples for यसोसले us. गर्दा लुक हामी मर्कुसको पुस्तक 11:24 पदमा पढ्छौँ। So we'll read in the book of Mark 11:24. मर्कुसको पुस्तक मार्क च्याप्टर 11 verse 24. Mark chapter 11 verse 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, then you pray, believe that you receive them, you shall have them. तपाईँको वचन नेपालीमा देखेको पढ्दिनु। कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थना गर्दै तिमीले प्रार्थना गर्दै जे जे कुराहरू माग्दछौ जे जे कुराहरू माग्दछौ ती पाउँछौ भने विश्वास गर त्यो पाउँछौ भने विश्वास गर र तिमीहरूले ती पाउनेछौ। तिमीले त्यो पाउनेछौ। मेरो जीवनमा पनि धेरैचोटि यस्तो घटनाहरू घटे। So this is also there are so many incidents that happen in my life. जब एकदम अन्तिम क्षणहरूमा अति नाजुक अवस्थामा पुगेको अवस्थामा So there was a situation that I have gone in a very sorrowful time. मेरो जीवनमा एउटा घटना चाहिँ म बताइदिइहाल्छु। So I want to share with you that time. मेरो छोरीको डेलिभरीको समय थियो। So it was a time that there was a time of the birth of my daughter, डक्टरले भने and doctor said, तिम्रो वाइफ अब बाँच्न सक्दैन। and your wife cannot leave, अन्त सब परिवार रुन थाले। and all families start crying. अन्त मेरो वाइफको बडी चाहिँ जस्ट लाइक आइस मतलब आइस जस्तो एकदम भइसकेको थियो। So at the time, my wife's body was like very cold, like ice. डक्टरले सरेन्डर गरिदिए। And then the doctor he gave up, जति पनि आफन्तहरू सब एकदम ठुलो स्वरले रुन थाले। and all of my families and relatives they start crying. मेरो केही पनि उपाय थिएन। There wasn't any other option for me. त्यो मेरो लास्ट चान्स थियो अब। There was a last chance for me. अरूलाई भने तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्। And then I said, everyone will not cry. जीवनमा एउटा मात्रै उपाय छ। And I said, there is only one option. तब मैले मेरो वाइफलाई मर्न आँटेको वाइफलाई मैले यसरी यसो छातीमा समातेँ
And then I hold my wife in my chest, अनि मैले रुँदै रुँदै प्रार्थना गरेँ। and then I prayed with cries. म रुँदै रुँदै प्रार्थना गरेँ। And I just cried and keep praying. गाउँको मान्छेहरू पुरा आएका छन्। There was all the people from my village came, डक्टर एन्ड उसको ग्रुप नजिकै छ। and the doctor and his team was there. मेरो वाइफ आइसदेखि वार्म हुँदै गयो। And then my wife started from ice, and she started becoming एकदम warm. पुरा आइस ठन्डा समात्दै ठन्डा थियो, वार्म हुँदै गयो। So in the beginning she was very cold when I hold her, but after a while she became very warm. डक्टरले भन्नु थाल्यो वन्डरफुल वन्डरफुल, And the doctor started saying that it's very wonderful. किनभने मैले त्यो प्रार्थना चाहिँ तोडेर गरेँ। And at the time that my heart was completely broken, I prayed at the time. विदिन सेकेन्ड मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभयो। So within a second, my Lord heard my डक्टरहरूलाई prayers. सब टिमलाई बाहिर राख्यो, मलाई चाहिँ राख्यो भित्र। And then all the doctor went out, and I stayed with my wife. सिम्पल नर्मल डेलिभरी भयो। And then at the time, everything was fine, and delivery was normal. आज मेरो छोरी मसँगै छ, So my daughter is with me now, बिहान गरेको छ, नाति हुन्छ। and she's married now, and she has and I also have a grandchildren. मेरो लाइफमा यस्तो थुप्रै घटनाहरू भयो। And these are one of the things that so many things that happen in my life, म अहिले भनिराख्ने मेरो समय छैन। and I don't have all time to share it with you all. विपत्ति परेको थिएँ, So it was a sorrowful time, मेरो विश्वास बहुत बलियो भनेको थियो। and my faith was very strong. परमेश्वर तुरन्तै उत्तर दिनु। And the Lord replied me immediately. धेरैचोटि यस्तो घटना घटेको छ। And so many times it's happened in my life. जब हामी तोडेर प्रार्थना So गर्छौँ, when we pray with brokenness, जब हामी नम्रता र विश्वासको साथमा प्रार्थना गर्छौँ, and when we humble ourselves and we put faith when we pray, तपाईँले मेरो प्रार्थनालाई सुन्न परमेश्वरको कान सधैँ खुला रहन्छ। and if we do that, then the Lord will always open His ear to hear our prayers, हाम्रो प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। and our Lord will hear our prayers. तपाईँलाई चाहिँ